Bangu wabe. Banguyon. Yiwuyon menena. Anang ya yom menenu. Anata wani kwa bina road wu. Anan kititie wuru kede. Akeli wuda motu loba keno ya ibotan kuchero. Adwongoda. Eno ko unia motu meichel. Nge wudumo. Odon ya kina wukan. Unyo maitunga magetu. Koporo pe wandu sa chiel. Akeli wuda motu loba keno ya ibotan kuchero. Jolu wunu. Ginka chiel kere ma dushu modu wumate. Apoy wunu jola kan. Apoy wunu nangwa kuboro west. Anatawo ni. Abina puowu. Menchiel. Ibola kwiri 2021. Ibola wunu kwira be. Dadao jema di wunu legi ye. Umiyo kuna tiya koma yiyota be menchiel. Apoy kwiri wuno. Dati kele geni 2026 abela be. Mama manu. Abela be. Apoy wunu punya be. Chalo mara nyaku lao. Ampe wuru kanoro me ye yukolo. Ayen kolu binu wapa pashu. Ubinu wapa pashu tangi leka raj. Peda aga mudoge. Dan pe aga mudoge. Amanu ki wapa gini na parliament me ye yudoga. Anako bigini pe aga mudogi. Yenana wodi parliament kuna ngeo ame awotema wodu kere mission. Meko nyulao pia na beru lao na ngelo cholo school fees na. Don we are beru wili lao. Abina beru kanati ya kina uwati upilao. Woda mera. Yo ameti jubero mepo walo lao. Wana mara walo ngeo gioka. Ngeo gi wuru mo. Yo wuru meti you teach. Pichao gi. Kelu tinu gi. Kele gi jo me yot gi. Anani tutu you teach pi yi kengi. Ilong ni wan tombe jomo. Wuli kayo kia tike luwa chalo bala madala. Eti beli unu madala pi mwaki pera deku ya bor. Ibeli unu madala. Mwaki pera deku ya bor. Amejo kiuke luwa madala yote yi umalumo. Amani kitia wang. Piena chientia kopijoni. Dinoro tia me odwero ke lupashi. Mando koptieni a chientia bango diuka loka. Digi macha kawana woro me kwa yukui. Anako biugoba. Pea mitugoba. Wani ukopu tedero. Kopa teni. Atedero yunge. Kopa teni. Kachine mara lawens mara tia me o miyukot constituency committee. Ana ipekele. Gina me yini twere nuo mikuna me ineno ni twere turubota tedero. Te kwene. Kena tedero ina boru kuiri. Kuiri niyo kengi noro. Ikuomere. Kwa ikoba tedero wadi uni kuiri twere geri nyoturi. Komedoki kuiri bire tek. Kuiri bire tek yen kuiri ena ye yero gamente. Kuiri tingu
would beru malu memieko ngwane ni utimere kanoru tu ento kado turukunu gamente nero jo amechal gi chal kede bobo mando President Museveni jeri yero ngato amechal ere pakere yero ngato amechal kede Domi tumi yunge yuni dongu lobu yai bod gamente yai kwene Rui nene uruga mente moro kekendi Uganda ni tia biluke tiwama inene uru moro tia puriyo gamente me nara ena yake ludongo longo enta nanga yam chion uberu buolowa gamente do Allah herko gamente do Allah herko mando mwa apira deku ya bor gamente do Allah here yo me bor gamente do here eti melu bolu kuirwa lui nika meta do herko yo meno jan pewan umiuka nukele dujudon ikwanyu kwele yilao ena yete dom chien yen waru wo polu tiu lek nika meta lo here amando wangwa ya bereko uberi lek ti wo kikere deku ya bor gamente peo lo here amando kwacha boru tieni ubon wunu kwir kere rieko kere diru kuru bolu nuiti ngelu ningo amita loka ikuona imitungo one moment in you bel belu ya mani loki to wani kokoti wajok mekia ukoti wajok kwa ugaru kuri joko chwalo ten Wanang uba maru wadang maru ni wanang ubeda yi wa yom di noru tu chama te wanang mitukan dan kweru pinukan ena nina sisi tia kwano ni ukelo noe unuore hona petie wuru pe bonu wurukui yo ari bonu di wurukui cha ngomonu gitimo ngomonu gi wopu program agamente kado ngakobuni program agamente tikere tiene ngori tiene betunu kane data nyati irwa wote tiene betunu kane nyoda hata nalira hospital mwa yogani amoni tiene imoki pira deku ya boro ni ngomonu tinere ibonu unu danga be uni tawo ni bolu na be etu pinte lingi ngo kun jotia lonya jotia juya nupebe unu jo apir ute amando ko ba woti ni ala ko tamapa wira pira tek we one